Lems sengdet pen ningkaning kora trok api mate parokre serkebra trok si pen surihini ra inkora ge thom an bangso kilik ke padopon pen Duarbaguri constituency along isi apurgimo kacheman Patumi pai ni phai inkora hini durmiar ni ke chengsia phong dolamara Lems along bang phukilik ke padopon Bangso kilik chengchia prang Duarbaguri kesia central complex Rongmarjong dolamara along adapor phai kepen EGM amai ingnipon Bangso amai hun phang chopensi mai chari pon la pen ronjon teron penajok aluhi atuma phan pachini si poho pen dengpon mai along roton teron chunbang reports kachipia hut inut bang hiniatum grant in aids mate sarkar penang kepali atangta ku PPC sai ke claim apu karju hut alang lipen kache thandun ke Final audits do detsi nili rada phan klardang pen pachini popasi rada thingno ningje pon tangte phirangke pen kachapa thingno hot kaningje pon alam the arju pon iksina Rasi kami alam live kila orang tuan makan orang macam non delida Duarbaguri cultural complex orang sido ini kopi posisi lagi bang maputel halo aja kan ikan ikan trok kopi kalau malah Lems seng pen Duarbaguri alo keceng si apoy ini Lems pada kilik padolo abang so kilik ceng prang pamuhet Lems at moment AGM annual general meeting pe pemat kalau bang so tu nak citong tu pen hala Lems pen ikan isilong kuan atangka long malah bang so tang nak citu ke cetana hu secretary bang report kita sudah itu bang itu ada yang sampai perma kerantang sorkar pen akli afan tu PPC claim apu alang likar arjuno kota be ala Lems secretary akhay rodo teman be yok thang mo je alang li udin tang de tikel bang so report bang final check check isi plus be la bang so udin tang de kota alang li rada bang kado we clear impression kerantang ningkan suri hini rai kora ke thombe kora ke thom farman kwansi ala itu Lems along tangka bang malah pen kwan ka korum hala bang paklang ko sikul la pen du jo bang non ke kilik bang sepor bomlo ke kibodo Duarbaguri constituency of Lems lok prido daguri Lems Daithor Lems dolamara Lems la pen rongmong we Lems kohora along nasi ladak dolamara long make ong tu shareholders make nam tang ningkan kwan ita ala tu post lo je ilu bahni ke chiwa EGM che parai pen presidential post secretary post aja post bela tu chiwa pesi chipidet tipu la bang ani samse si pini bang ke peneng bang ke lang tu be post lo je election do wek lagi la pen isia rondo la ke democratic country long ke election ke kido cancel la si pini shareholders kado we bang haropira bang likar ke khoma bang do sme bang bang no 90% bang no la pen ong tu abi thang abus abi dak chi jok kon pomlo la pen ki person hala voter satu bagi paklang ki dihan la pen pini la bang so Lems killing long ke chepati no la ke bank ko raisi la pen inu la bang ke jok rangi la ke unreserved force of bank kre hini la pen STSA category do butalang pan inu la pen women tu pan reserve la ke bang hini abang nasi wa pona pona si bang so killing kan check mo ani kan sama si rangi la si Nili la bang so Lems kubi ko si election ke do ko pala bang so lam kachini je pa nili inu la bang ko par arjing tu aprang si ko delo la penali phan pardon bi pajelo ke chensia phong dolomara Lems kubi ko si kini ku na ko bang nili kachini do na teng bangke anengkar bangke ke seng pen pingar bangke nekar ko ra trogo tame onet ke every 5 years sila bang so election lagi tame ke tam tangam poran bangke candidate asal kita dulu nak candidate saya bang kom hek di kapal pasi election betul dia lo sini ni bang ni bang kecil itu kami pilih bang ke satu kabe bang create li adim bang kau dah pilih si candidate kau pasti election betul nak kau Halapu Robinson Rongphar KCS chunbang penajok Lems chunbang reports kachipi anninging samse la pen dolamara Lems pen thang activities ke claim pon theklong le pusi lamthe nangning jedun Aduntu Rongmong Williams Chairman Rajan Ingti Pen Phirangkia Thingno Alang Litum ki claim ke damalam arju iksana ke shareholder dokok sitami anhe kapumke ration card abe athe ration card abe mane documents abe non banke ration card alam banke atokno atom pin hemi jangre phanta ration card kipi nelitum banke documents kabelu mane nelitum ri lapo documents abe non banke nil tunda fill up ke kita pen ration card abe setame lapino banke shareholder abe isi kemanghumi me nai alam ke shareholders dokok atum setami komatni ahem tun atum ki ration card avidet atum tadu bonta shareholders atum si kilik ahut vote
joglong choji tangte lems atum ke kupi akira pro shareholders atuma phan aning ke pang samji birta ke tokbom apor un hut women category along Caroline Hansepi pharoi sira troxir ke braisi votes lapen karing ingtipi pharoi sira trokner ke bra trok votes lapen lili rong hangpi pharoi sira trokep votes lapen unreserved krehini candidates mate main category aphan kalakha asai claim bom lang pusi birta nang paling dola marapen RG son rong phar karbing long live